ni hirya no hino mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ni ku mutekano, politiki na diplomasi, ibivugwa, ibitangazwa ndetse n'ibikorwa, nibyo tuba tukugezaho aho uri hose mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo, ni mu nguni z'isi zose. Rero bavandimwe, nta yindi mpamba babasesekaranyeho uretse amakuru. Njye ndi Fagi Kayinamura kuri mikoro, ariko kandi reka mvuge nta yindi mpamba tubasesekaranyeho. Impamvu nuko ntari njyenyine, Bwana Nsanzimfura Jarimura Kanuko, kandi turi kumwe hano muri studio. Turaje ngo dukomoze kuri byinshi bigezweho hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Bwana Nsanzimfura, amakuru menshi agezweho ari kuvuga byinshi ariko bihabanye n'ibyo benshi bibwiraga. Yes, umeze ute? Meze neza cyane Bwana Fagi Kayinamura. Igitondo cyiza. Yego. Meze neza cyane, ngira bibona. Yego, ndabona rwose umeze neza mu bigaragara. Yego. Ariko twizere ko n'abakunzi bacu bari uko bari amahoro. Yego, nabo bari amahoro. Hanyuma nyemerera dukomoze kuri amakuru. Sadeke bari gutaha. Hari ikintu natunguwe nacyo. Yego. Magingo yanga hamaze gutaha ibyiciro bitatu bigizwe n'ingabo zirenga 2200. Ibyiciro bitatu? Yego. Bimaze gutaha. Hari abantu batabizi, tugiye kubabwira amakuru barashe batungurwe akomeye cyane y'izi ngabo za SADC ku buryo ziri kuva hano mu mujyi wa Goma. Bamwe bageze ni wabo, ntago bakiri icato. Turaje turebera hamwe noneho impamvu Afrika y'Epfo yasobanuye ngo ni impamvu banyujije ingabo za SADC ku kibuga batanyujije ingabo za SADC ku kibuga cy'indege bakazinyuza mu Rwanda. Yego, bakazinyuza mu Rwanda. Yes, hari ababyita ukundi, turaje tubigarukeho. Hanyuma indi nkuru tuza kuba dukomozaho muri aya makuru, turibanda cyane ku byemezo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gufata. Tunakomoze ku nama iri kuberayo cyangwa se ibiganiro. Magingo yangaya Amerika ntabwo ari inama deja. Yego. Magingo yanga Amerika yongeye gutungurana, ifata ibyemezo bikakaye, ndetse yanatangiye no kwirukana abadiplomate b'ibihugu bimwe na bimwe bituranye n'u Rwanda. Yego. Waruzi ikintu gitangaje muri EAC? Yego. Uri kumva? Uretse u Rwanda na Kenya. Ibindi bihugu byose umuturage kwinjira muri Amerika avuye muri ibi bihugu ntibishoboka. Yego, ni itegeko rya Perezida Donald Trump byatangajwe na Marco Rubio. Gusa Amerika hari icyo isaba. Yego. Kugira ngo ibihugu byongere gukomorerwa. Abenshi rero urebye icyo Amerika isaba, bavuze ko ari amananiza, bishoboka ko ni nko kuvuga ngo ntibishoboka. Yego. Turaje tubyinjiremo. Hanyuma ariko i Washington hari kubera ibiganiro hagati ya guverinoma Kinshasa ndetse na guverinoma y'u Rwanda. Yego. Imbona nkubone. Ni ibiganiro bigeze he? Ese bimeze bite? Umwuka mu cyumba cy'ibiganiro cyangwa se komeza ibiganiro umeze ute? Magingo yanga mbona ibi biganiro biri kubera hano i Washington DC. Yego. Nta gihindutse nubwo bizashyirwaho umukono mu kwezi gutaha. Yego. Ariko ba minisitiri hari icyo bari kwemeranyaho. Yego. Ariko kandi Minisitiri Nduhungirehe hari na byinshi yatangaje bishobora kuzabangamira bino biganiro. Yego. Kandi ingingo yagaragaje ziragonga Kinshasa. Ikindi tuza gukomozaho rero ni ibiri kuvugwa nyuma y'uruzinduko rwa Bintou Keita hari i Goma. Iminsi 3 yamazeyo, yasize byinshi. Harimo uruntu mbona. Yego. Nyuma yuko Bintou Keita avuye hano mu mujyi wa Goma atageze i Kinshasa kandi ari wo murwa mukuru. Bitunguye benshi. Yego. Hanyuma ikiri tuza kuba dukomoza Bwana Nsanzimfura Jarimura, Kongo iri gushyira imbaraga mu kubaka igisirikare. Ubu rero iyi leta yahaye FARDC indege 2 nshya mu rwego rwo kongera imbaraga igisirikare. Bize bite? Turaje tubigarukeho tubive imuzi n'umuzingo. Yitwa Floribert cyangwa se Floribert, uyu wanze ko ibiribwa byo mu Rwanda byinjira i Goma, yagizwe umuhire na Kiliziya Gatolika. Turaje tubigarukeho. U Rwanda, Tanzania, ibihugu byombi byinjiye mu bufatanye. Ese ni ubufatanye bugamije iki? Ibi byose turaje tubigarukeho tubive imuzi n'umuzingo. Constantin Mutamba ni minisitiri w'ubutabera. Yego. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu yari mu mazi abira. Byagenze bite? Turabigarukaho. Impunzi y'umunyarwanda yicishijwe icyuma, hanafatwa abanyekongo. Nihe byabereye? Ni mu Burundi. Iyi nkuru turaje rwose tuyinjiramo, ni inkuru iteye agahinda cyane. Turebera hamwe ibiri kugenda bitangazwa ku kibuga cy'imirwano. Bwana Nsanzimfura, turakomoza ku makuru menshi ari kugenda avugwa. Yego, turaza guhera mu ntara ya Tanganyika. Yego. Magingo yanga hari amakuru menshi cyane y'ubugizi bwa nabi. Abantu 300 bishwe umutwe witwaje intwaro utatangajwe. Ndetse hari n'andi makuru avuga ko batangiye kwikanga umutwe wa M23. N'imihana yatwitswa ahangaha. Yego. Vitali Kamere imbere y'inteko ishinga amategeko nawe yabikomojeho, urumva ko ni inkuru ikomeye cyane. Irucuru
Rucuru naho hongeye kuba imirwano ikomeye ikozanye hagati ya Wazalendo ndetse na FARDC bafatanyije barwanya M23 ivumbi riratumuka. Ndetse no muri teritwari ya Rubero kugeza ubu ngubu abarenga 1500 bamaze kwasiga ubuzima ahitwa Butembo. Turaje tubigarukeho. Yitwa General Kabido wa FPP abajyarugamba, uyu arashinjwa gukorana na M23, yatawe muri yombi rero ategerejwe koherezwa i Kinshasa kugira ngo aburanishwe. Ese yakoranye na M23 mu buhe buryo? Turaje tubyinjiremo nabyo tubive imuzi n'umuzingo. Mu byanashinjwa uyu wise ngo ni General Kabido, yego, arashinjwa ibyaha bikomeye cyane birimo ngo no kuba yarorohereje M23 gufata ibice bimwe na bimwe. Turaje tubyinjira ubwo muraza gutungurwa ukuntu icyaha ari gatoza. Hanyuma yitwa Mutamba, ubwo ari mu mazi abira kuri ubu Minisitiri Nduhungirehe yamuvuzeho agaragaza ko urwango Mutamba afitiye u Rwanda rwose ari urwango rukomeye cyane. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ni Minisitiri w'Abanyamahanga w'u Rwanda ndetse n'ubutwererane yagaragaje ko urwango Minisitiri w'Ubutabera wa Congo Constante Mutamba hamaze gutangwa n'itegeko ngo aburanishwe cyangwa se akurikiranwe n'urukiko, ubundi yitwa Tungunga. Uru rwanga rero afitiye u Rwanda Ambasaderi Nduhungirehe yarugarutseho avuga ko rwagombaga kumugaruka. Turaje tubyinjiremo nabyo tubive imuzi n'umuzingo. Mu gihugu cy'u Burundi turakomoza ku makuru menshi agiye agezweho nyuma yo kurebera hamwe iby'uyu munyarwanda wahiciwe hagafatwa n'abanyekongo batagira ingano. Turababwira ko umupadiri yatawe muri yombi azira misa yasomye. Yego, iki turabigarukaho. Turaza no kubabwira ko mu Rwanda kugeza ubu ngubu igihugu cy'u Rwanda na Tanzania biri mu bufatanye bugamije gukemura ibibazo byo ku mupaka. Yes, hanyuma Afurika y'Epfo rero ngo twambutse twagiye hanze. Turarebera hamwe nk'uko biri kugaragara Afurika y'Epfo yongeye gukora Israel mu jisho, yishinja kuvogera ubusugire. Yego, kugira ngo ese ubusugire bw'ikihe gihugu. Ibyo byose turaje tubive imuzi n'umuzingo, gusa birumvikana nyine ni Irani. Hanyuma ikindi tuza kuba tubwira abakunzi bacu nuko Israel yagize itya yica abandi ba generali nyuma yuko yivuganya abajya kuri 20 ba Irani. Yisha abandi ba generali ba Irani isuka n'ibisasu bya kirimbuzi mu mijyi itandukanye ya hano muri Irani. Ni nako kandi magingo aya ngaya Amerika yahagaritse ibiganiro yagiranaga n'Uburusiya. Ni nako kandi Trump yanabujije Israel kwica umuyobozi w'ikirenga wa Irani. Israel magingo yanga yari ifite ngo ubushobozi bushobora kwica umuyobozi w'ikirenga wa Irani, ariko magingo yanga Donald Trump yatanze itegeko ribibuza, kuko uyu muyobozi wa Irani afite ubuhanga ndetse n'uburyo igihugu ngo n'uburyo nyine bwo gukoramo intwaro za kirimbuzi. Niwe perezida wa mbere nyine ku isi ubu ngubu ufite ubushobozi. Rero Trump avuga ko abuze ku isi cyangwa akagira ikibazo bishobora kugira ingaruka ku bihugu byose bikenera izina ntwaro za nucleaire harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ukuri yabujije Israel kwica uyu muyobozi w'ikirenga wa Irani, ariko kandi biravuga ko hari ibanga rikomeye Israel na Amerika ngo biziranyeho. Urumva? Ngo hari ibanga Israel na Amerika ngo byaba biziranyeho biri gutera ibi byose. Turaje tubihishure turaje tubihishure cyane, ibintu birakomeye hariya muri Irani na Israel. Reka rero tubive imuzi n'umuzingo gatanu ku kandi mbahaye ikaze. Reka kandi mbibutse ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe, ni subscribe cyangwa abone ni kuri uyu muyoboro. Ubundi bindi nta kindi abantu bacu basabwa uretse kubiduharira. Bwana Sanzimfura Jarimura, nyemera dukubite tubangura duhere ku nkuru yatangajwe nyuma yuko benshi bari bazatese ku kibundi ngabo zaje n'indege zigacyurwa n'imodoka. Bwana Fagikaye Namura, reka ubundi tubanze tubwire abantu abasirikare ba SADC bagera ku 2200 magingo yanga nibo bamaze kuva mu burasirazuba bwa Kongo. Ejo bundi twatangaje ko abagera kuri 700 aribo batashye ku cyiciro cya mbere. Ariko kugeza ubu ngubu abasirikare 200,000 bamaze kuva hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi bikwereka SADC abasirikare yari ifite umubare wabo warengaga uwatangazwaga. Ndetse kugeza ubu hanasigaye abasirikare benshi barenga 2,000 nanone. Ariko sibwo baba bari 5
bararengaga kuko bagiye batangaza icyiciro cya mbere ejo bundi hatashye 700 mu mpera za cyumweru gishize hatashye 700. yego none kuri iyi nshuro ibyo bihumbi bigezemo biti 2200 kandi ibi 2200 byatashye mu byiciro bigera kuri 3. abajyanye n'ibikoresho abagiye kuri icyo cyiciro hari n'abandi ngo bagiye mu bundi buryo tutamenye yego kuko abasirikari 2200 ni benshi. Ariko umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo General Ruzani Mamfonya yasobanuye ko ingabo z'umuryango w'ubukungu n'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo SADC ngo zitanyuze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma bitewe n'uko kugisana bitari gushoboka kubera ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo butabigizemo uruhare. Magingo yanga rero SADC ihitamo guca ku butaka bw'u Rwanda. Yabonaga ko impamvu yashakaga ubundi guca kuri iki kibuga cy'indege ni ukugira ngo abantu batamenya ingabo SADC ifite kuko ibikoresho byari bihari. Iyo umubare nyawo watangazwaga w'izi ngabo za SADC uza kuba ari nyawo koko ibikoresho byari kuba biruta ingabo. Ariko twabonye ibikoresho byinshi. Tubura impamvu turavuga ati abasirikare bakoreshaga ibikoresho barihe ko ibikoresho bigiye kubarusha ubwinshi. Buri umwe afite ibikoresho bingahe buri. Noneho rero biragaragara ko Afurika y'Epfo yo niyo yari ifite abasirikare benshi cyane kuko muri bariya 700 batashye mu cyumweru gishize. Nagira ngo umenyeshe ko Afurika y'Epfo ifitemo abenshi nibo ifite benshi kuko bagera muri 400. Nuko twagiye tubihishwa ntago bajya gutaha habayeho kugaragaza uburyo cyangwa se kuripotinga ngo bavuga ati abo ngabo ni abanyafurika y'Epfo kuko bagendeye rimwe bajyanywe n'izo modoka za Ritiko bajyanywe icato muri Uganda gusa muri Tanzania. Muri Tanzania I think noneho Afurika y'Epfo wabonye amahano bavuze ngo M23 yabakoreye se babeshya ati bakigerayo baragiye barigamba bati rero twari twagiye kurwana ariko ntago biri ari ukurwana kubera ko bati bo bavuga ko ngo barashweho kandi batari bari mu ntambara baravogerewe ngo baravogerewe. Ibi rero bise nko guharabika umutwe wa M23 ko abaharaniraga uko bavuga ko bari bagiye kugarura amahoro kandi amahoro ni koko ntiyari ahari kuko intambara yacaga ibintu SADC itaranaza. Bo rero bagira ngo bagaragaze ku ruhando mpuzamahanga ko iyo ntambara bari bagiye kujya gute guharanira ko igira ihagarara. Hahandi badafite isoni zo kuvuga ko batari baje ku rugamba kandi ariko twabonaga bari ku front line na ziriya mu Rusizi. Ariko SADC gutangaza ibyo byari kugira ngo baharabike M23 kuko umubano bari bafitanye wari wamaze kuzamba. Deja urabyibuka muri Mata 2025 ubwo M23 yari iri mu biganiro na SADC mu kugira ngo bazasane iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma ariho bazanyuzwa. M23 yahise isora itangazo nanone nyuma yaho nta minsi 3 yaciyemo ishinja SADC kugira ubugambanyi bukomeye cyane no kugaba ibitero mu bice byo mu mujyi wa Goma nka Mugunga ndetse ngo bari bagamije kwisubiza uyu mujyi bakawusubiza mu biganza bya Kinshasa. Ndetse ingabo za SADC zatangiye gucyura ibikoresho tariki ya 29 Mata urabyibuka nabyo byanyuzwaga mu Rwanda. Nyuma yaho rero umuryango wa SADC wahise usaba inzira u Rwanda urugaragariza gahunda yayo yo gucyura izi ngabo kuko bari bamaze kubona ko ikibuga cy'indege kidashoboka ko bazanyuzaho ingabo zabo. Ni nyuma kandi ibiganiro bari bamaze kugira na M23 bitatanze umusaruro. Rero biza kurangira n'ubundi SADC ibonye ko kubera kunyura ku kibuga cy'indege bitagishobotse bahitamo kunyura mu Rwanda bemerera inzira n'igihugu cy'u Rwanda. Birangira n'ubundi ibikoresho banyujije ku butaka bw'u Rwanda birenze umubare w'ibyari bizwi ko biri mu burasirazuba bwa Kongo. Ndetse benshi banibaza ingabo zari ziri mu burasirazuba bwa Kongo niba ari zo koko zakoreshaga ibikoresho. Birangira SADC isebye. Birangira SADC itawe hanze. Yahisemo rero guharabika M23 nk'uko wabigarukagaho
itangira kubeshyira M23 ko yayigabyeho igitero yego kandi yari mu butumwa bwo kugarura amahoro yego kugira ngo iyobye abantu. iyo byise Ariko General Rudizani Mwamfanya yego ubwo we yabikomozagaho yasobanuraga yego yasaga n'ugaragaza ko ngo ubutegetsi bwa Kinshasa yego aribwo bushobora kuba bwarabangamiye iri sanwa ry'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma. Ntabwo yigeze agaragaza M23 cyane ko ariyo yagize ubushake buke. Yego rero kugeza ubu ngubu rero bityo magingo anga umubare nyawo uhari yego w'abasirikare ba SADC bamaze gutaha. Yego bamaze kuva donc mu burasirazuba bwa Kongo ni ibihumbi 200 nibo ngo baciwe mu byiciro bitatu. Ejo ndacyurwa abasirikare 700 byari tariki 13 niba nibuka neza. Oya byari tariki zingana 12 Kamena. Yego none 13 tariki 13 ku mugoroba nibwo abasirikare bajya kuri 249 bo muri Afurika y'Epfo bakiriwe hari Pretoria. None se cya cyiciro cyabari abasirikare 700 cyari icyiciro cya mbere niko batangaye. Abandi batashye ryari cyari icyiciro cya mbere. Twibuka ko hari abandi bari bajyanye n'ibikoresho ariko nabo ntabwo barenze 500. Imibare twavuze rero burya ubwo byari bisobanuye ko atariyo baba baratashye ari benshi. Yego ugasanga hari nk'abantu nka 700 cyangwa 800 baherekeje ibikoresho mu gishoro nka 2 bagajyanwa mu bikoresho se nabo bari bapfundikiwe n'ibishitingi. Reka ahubwo hari amakuru avuga ko SADC n'ubundi ibyiciro 2 bitatangajwe ngo yaba ari byo yacyuyemo aba basirikare bandi. Ibi ngibi se byaje gutangazwa ariko bigenze bite? Ibi byatangajwe n'ubundi siko gahunda ihari ahari kuko ntekereza ko ibi byiciro 2 bindi bitatangajwe ari byo byanatashyemo benshi kurusha batangajwe kuko 2200 kugabanya 3 urahita ubona nyine ko buri cyiciro hataga 700 harasigara 700. Yego wenda na batatu none rero reka ibyo gutaha kwa SADC iyo mibare itangazwa nge ntayo nzi. Iyo mibare itangazwa yamaze gutaha nge ntayo nzi ahubwo numvaga wenda ari abasigaye. Kugeza ubu ngubu rero hari amakuru avuga ko n'ubundi SADC igikomeje gucyura abasirikare deje ariko hakaba hari ikindi cyiciro kigiye gucyurwa bisa nkaho cyaba kinabanziriza icyanyuma. Urumva gutaha kwizi ngabo za SADC n'ubundi gukomeje kugenda kugarukaho na benshi. Bikomeje kugenda bitungurana kuko magingo ya buryo bari gutahamo ntabwo bisobanutse. Hanyuma ikindi twagarukaho rero hano igoma urumva hari hamaze ibisi havuga uruzinduko rwa Bintou Keita. Uyu ni umuyobozi w'umuryango w'abibumbye yego mu burasirazuba bwa Kongo. Yasoje uruzinduko rw'iminsi 3 ndetse yarusoje ni kuwa gatandatu yego masaha y'igicamunsi. Ni umuyobozi mukuru wa MONUSCO akaba n'intumwa y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bintou Keita ni ku cyumweru nibwo yasoje uruzinduko ku cyumweru tariki 15 Kamena yasoje uruzinduko rw'iminsi 3 yagiriraga muri uyu mujyi. Kuwa kane tariki 12 Kamena nibwo Keita yageze muri uyu mujyi wa Goma mu ruzinduko rw'iminsi 3 yagiriraga mu nama yagiriraga muri iyi ntara Kivu y'Amajyaruguru kuri ubu iri mu maboko y'inyeshyamba za M23. Muri uruzinduko rero Bintou Keita yahuye n'abantu batandukanye barimo abayobozi b'umutwe w'inyeshyamba za AFC M23. Mu biganiro bagiranye hakaba yaragaragaje ko rwose MONUSCO izakomeza kuzuza inshingano zayo cyane cyane izijyanye no kurinda abasivile bari mu kaga. Mu butumwa rero bwa nyuma ni nabwo nagira ngo tugarukeho kuri iyi nkuru mbere yuko asubira i Kinshasa kuko yenyereye Kinshasa Bintou Keita yavuze ko ubwo urabizi ko n'ubwa mbere yarageze hari igomba kuva yafatwa. Yavuze ko ubwo indege yageraga mu birindiro bya MONUSCO ngo yajyanywe n'amarangamutima yaganjwe n'amarangamutima akomeye kandi ibiganiro yagiranye n'abaturage ndetse n'abayobozi ngo byamweretse ko hakiri icyizere ko amahoro yagaruka muri aka karere. Urumva uruzinduko rwabaye mu gihe aka gace kagikomeje
kurangwa n'umutekano muke utewe n'imirwano ihamaze igihe by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rukaba kandi mu rwego rwo gutegura raporo urumva azashyikiriza akanama k'umutekano ka Loni gashinzwe umutekano ku isi n'ubundi. Yego, Bintou Keita we yasobanuye ko ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo MONUSCO bwiteguye gukomeza gutanga inkunga ku mishinga yose igamije guhosha intambara no kugarura amahoro mu karere. Yego, abayobozi ba M23 bemeje ko nabo biteguye kwitabira inzira y'amahoro, bakaba bashaka umuti w'ikibazo mu buryo bw'ibiganiro aho gukomeza imirwano. Mu rwego rwo gusuzuma ibijyanye n'umutekano rero, Bintou Keita yahuye n'umugaba mukuru w'ingabo za Samiri yarasi General de Division Monobisi Diakop, urumva yasuye kandi n'abasirikare ba FARDC ndetse n'abapolisi bahungiye muri MONUSCO mu gihe M23 yafataga umujyi wa Goma, aho bategereje kwimurirwa bakajyanwa ahandi. Aba basirikare n'abapolisi bashimiye cyane MONUSCO kubw'ubutabazi yabahaye, bavuga ko rwose ubufasha bwayo bwatumye barokoka intambara ubwo bari basumbirijwe na M23, aho abagera ku 359 babaga muri MONUSCO bamaze kugezwa i Kinshasa. Yego, Bintou Keita asoje uru ruzinduko ashimangira ko MONUSCO izakomeza kuba hafi y'abaturage, ikanashyigikira inzira zose zishobora gutanga umuti w'amahoro arambye mu burasirazuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngibyo byo Bintou Keita yavuze, nkeka ko nta kindi twabivugaho, ahubwo wenda biragaragaza ko ibiganiro bishobora kuba byarabaye mu mwuka mwiza, nubwo hagiye havugwa kutumvikana ku ngingo zimwe na zimwe, ariko ubwo nagera mu byicaro bye hari ibindi aza kuza kugira gute gutangaza, kugira ngo tuze kugira gute kubibabwiraho 5 kuri 5. Hanyuma rero i Washington DC bimeze bite? Ibiganiro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birakomeje, ndetse rwose u Rwanda na Kongo isinywa ry'amasezerano nicyo kintu abenshi bari kwibaza niba kiza kugerwaho, kubera ko imyitwarire ya buri gihugu muri iyi mishyikirano niyo tugiye kuba dukomozaho. Ese hari icyizere? Magingo ngaya icyizere kirahari cy'ibi biganiro biri kubera hano. Ese haba hari icyizere mu by'ukuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Kuko magingo ngaya reka dukomose ku byo Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje, urumva kuri iyi ngingo, kuri ibi bijyanye n'ibiganiro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko deja intumwa z'u Rwanda na Kongo ziri mu biganiro. Navuga ko ari ibya mbere mbona nkubone hagati yazo. Yego, urumva biragaragara ko ni ibiganiro ntitwamenye ngo n'induriyo kuko intumwa za Kongo n'u Rwanda n'ubundi ziri kuganira, ndetse muri iki cyumweru rwose ntitwamenye ngo umunsi ni ryari, ariko ni muri iki cyumweru nyine gishize, mu mpera z'umwaka gishize, kandi biragaragara ko izi ntumwa ziraza kumaraho iminsi. Yego, hari amakuru ari gutangazwa, yego, avuga ko mbere yuko Perezida Paul Kagame na Tshisekedi banyarukirayo hari ibiri kubanza kunozwa mu rwego rwa diplomasi. Rero Nduhungirehe ariyo ndetse yego ariyo ndetse na Therese Kayikwamba Wagner bari imbere ya Mike Rubio hariya. Rero magingo yanga ikiriyo kiri kwigwaho na n'ubu kitarabonerwa umuti, yego, ni ikibazo cya FDLR igizwe hanini yego n'inkoramaraso n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi. Nicyo kibazo kikiri kwigwaho. Amasezerano y'amahoro rero ntabwo azasinywa icyo kibazo kidakemutse kideje, yego, kuko ni zimwe mu ngenge u Rwanda rwagiye rugaragaza, ndetse n'abahanga bavuga bati ariko FDLR iri mu buryamo bushyushye, ifite ikifasha FARDC ku rugamba, iri guhabwa buri kimwe na guverinoma Kinshasa, ko kwemera kuyisenya aribyo bizatuma u Rwanda rwemera gushyira umukono ku masezerano, narwo rugakuraho ngo rugakura ingabo mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko Amerika yabivugaga. Gusa gukura ingabo mu burasirazuba bwa Kongo bijyanye n'ibyo u Rwanda rwemera, rwo ruvuga ko rufite ubwirinzi rwashyizeho ku mipaka. Sinibaza ko wakuraho ubwirinzi kandi intambara igize gute, ariko u Rwanda ruvuga ko ndetse ni na ngombwa ko
sinibaza ko niyo haba hari amahoro ubwirinzi wabukura. U Rwanda ruvuga ko kuba rufite ingabo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo ibi ngibi ngo ari ukuyobya amahanga, ahubwo rukavuga ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi, ariko rukavuga ko izo ngamba u Rwanda ruvuga ko rwashyizeho ruzitanga nk'igisubizo cy'ikibazo cyo kuba rufite ingabo mu burasirazuba, ariko kandi bakavuga ko izo ngamba kandi ntabwo bishoboka. Ubwo niho mbonera iki kibazo cy'isinywa ry'amasezerano cyangwa se ko bigoye aya masinya turaza kuyaheba, kuko urumva icyo u Rwanda rusobanura nyine busabwe gukura ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Ese koko ziriyo? Ubundi u Rwanda nirubabaza, ubundi ziriyo? Yego ziriyo. Oya, deje u Rwanda ntabwo rubyemera. None muri diplomasi u Rwanda ntabwo Amerika nivuga iti ngaho nimwemere gukura ingabo mu burasirazuba, ubwo tuvuge Mark Rubio ari hagati ya Theresa Kayikombo ndetse na Nduhungirehe. None se azabwirwa Nduhungirehe ati murebera kugira ngo buri wese afite ikaramu ari businye, murebera gukura ingabo ku butaka bwa Kongo? Nduhungirehe azamuza ati ziriyo. Ese ziriyo? Ingabo zirihe? Deja hanyuma Theresa Kayikombo bamubwira ati muremera gusinya FDLR? Ate sirahari? Ati se ni bangahe? Nta kibazo barahari, kuko sometimes Kongo yemera ko FDLR hari ikavuga ko ari abasaza. Nyamara u Rwanda ruherutse gutangaza ko imibare igaragara. Wabonye imibare RDF yatangaje uze ko FDLR imaze kugera, ahubwo bagira mu 1010 hari n'abari mu Burundi. Yego, urumva. Noneho rero buri ruhande ibyo rushinzwe ntirugira gute? FDLR yaragutse cyane. Yego. So rero uze kumbwira biragoye, iyi sinya turayitegereza amaso ntaza guhera mu kirere. Biragoye cyane ku buryo Amerika nayo iki kibazo bizagira bikayirenga. Kandi buri gihugu gifitiye Amerika icyizere ku bijyanye n'ubuhuza. Gusa nta tariki yashyizweho yo gushyira umukono kuri ayo masezerano, nubwo abanyamerika bizeye ko ngo azasinywa mbere ya Nyakanga, nk'uko iyi nkuru dukesha radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ivuga. Inkuru iravuga ko rwose ubu nta kuganira byibuze ku bahuza b'abanyamerika cyangwa se mu butumwa bwa WhatsApp mu minsi 2 cyangwa 3 ishize. Impuguke z'abanyekongo n'abanyarwanda ziri mu kuganira imbonankubone hagati yazo hariya i Washington DC. Yego, ikiri ku meza y'ibiganiro rero nk'uko bigaragazwa hano ni umushinga w'amasezerano twavuze kenshi, twavuze ndetse kuva mu ntangiriro z'icyumweru gishize. Ni umushinga wa kabiri wateguwe n'abafatanyabikorwa b'abanyamerika bakurikije ibitekerezo bya mbere byaturutse ku mpande zombi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yagize icyo avuga ku munsi w'ejo wundi kuri ibi biganiro abinyujije kuri X yahoze ari Twitter. Yavuze iki? Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze ku ikubitiro ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatekerezaga kugera ku mahoro hagati muri Kamena 2025, ariko avuga ko iyo ariyo ntego ya mbere yagombye guhuzwa n'ukuri kw'imishyikirano. Ubwo rero biteganyijwe ko abayobozi ba diplomasi y'u Rwanda na Kongo bazongera guhurira i Washington DC igihe amasezerano y'ibanze azaba amaze kumvikanwaho hagati y'impuguke, mbere y'inama izahuza ba perezida ba Kongo n'u Rwanda imbere ya Donald Trump. Nta ngengabihe ihamye yo gukurikiza muri iki gihe, ariko kandi abanyamerika barashaka ko bigenda vuba cyane, aho bizera ko rwose bazabigeraho muri Nyakanga, nk'uko amakuru ava muri Amerika atugeraho akomeza bishimangira. Minisitiri Nduhungirehe w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda rero yongeye kwibutsa ku mbuga nkoranyambaga ko amasezerano azagerwaho ari uko gusa amasezerano y'amahoro afitiye inyungu impande zombi agezweho, kandi ko hagati aho imishyikirano ikomeje. Hanyuma ariko hari ibindi byatangajwe bishobora no gutuma Kongo irakarira Amerika ku buryo rwose icyizere yifitiye cyashira. Yego, bijyanye n'imyanzuro yafatiye abaturage mu bihugu bitandukanye birimo n'abanyekongo. Abaturage b'ibihugu byose bituranye n'u Rwanda kuri iyi nshuro bwanasanze imfura ngo bashobora gukumirwa kwa Perezida Donald Trump, kwa
Nicolas ni kwandi yes kwa Joe Biden kwa Barack Obama ariko ngo ni kwa Trump kuko niwe nyir'urugo niwe mwenyewe muri aka kanya. Ubwo rero biravugwa ko Kongo nayo iri ku rutonde rw'ibihugu bikumiriwe bitemerewe kwinjira hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, ni ibihugu bya Afurika biri muri 36 Amerika iteganya gushyira ku rutonde rushya nk'uko inyandiko ya mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabonywe n'igitangazamakuru cya Washington Post na Reuters bivuga. Iyi nyandiko yashyizweho umukono n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Mike Rubio ku ya 14 Kamena nibwo yoherereje abadiplomate rero iyi nyandiko bo mu bihugu birebwa n'iki cyemezo. Yego, akimara kuboherereza zino nyandiko cyangwa ano mabwiriza yahise abaha iminsi 60 n'amezi atatu amezi abiri yo kuba bamaze kubahiriza ibyo Amerika ibasaba mu rwego rwo kwirinda ko abaturage bo mu bihugu byabo bashyirwa ku rutonde rubirukana cyangwa rubaheza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu ngubu Amerika ivuga ko iki cyemezo kireba by'umwihariko ibihugu bidashobora gutanga ibyangombwa by'indangamuntu zizewe cyangwa ibihugu bifite uburiganya bukabije mu buyobozi bwabo. Rero magingo anga Amerika ifite kandi ngo umubare munini w'abaturage nguruta viza bafite. Urumva? Rero ibihugu byose bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ku ikubitiro biri mu bifite abaturage bashobora gukumirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukuyemo u Rwanda n'igihugu cya Kenya. Muri rusange ibihugu bya Afurika byashyizwe ku rutonde rushya ni Angola, Benin, harimo Angola, Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Cameroon, Cote d'Ivoire, Repubulika ya Congo, Djibouti, Ethiopia, Misiri ndetse na Gabon. Ariko kandi birimo na Gambia, Ghana, Liberia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Sao Tome Principe, Senegal, Sudan y'Epfo, Tanzania, Uganda, Zambia na Zimbabwe. Na Uganda irimo. Uganda nayo irimo ndetse urumva. Mu ntangiriro z'uku kwezi rero Amerika yari yasohoye urutonde rw'ibihugu 12 bifite abaturage babujijwe kuyikandagiramo burundu mu rwego rwo kuyirinda ibyihebe by'abanyamahanga. Amerika ngo ntabwo iri gushaka bino byihebe ngo bikomeje kwinjira muri yo, bikomeje kuyinjirira. Urumva? Ubwo rero ni ibihugu birimo Afghanistan, Birmanie, Chad, Congo, Brazzaville, Guinea Equatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudani ndetse na Yemen. Hanyuma urumva ko mu bihugu bifite ibyihebe biri kwinjira muri Amerika, Congo Kinshasa yo ntayirimo. Harimo Brazzaville. Yego. Gusa icyo gihe kandi Washington yavuze ko hari ibihugu 7 bifite abaturage Perezida Trump yakumiriye muri Amerika mu buryo butuzuye kuko ngo bateje ikibazo gikomeye iki gihugu. Ibyo rero birimo Burundi, yego, na Cuba, harimo na Sierra Leone, harimo na Togo na Turkmenistan ndetse na Venezuela. Turkmenistan yo muri Aziya. Congo yararucitse rurokotse. Magingo yanga rero n'ubundi biragaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gufata ingamba zikakaye, ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biganiro biri kubera i Washington DC bashobora kuba bagabanyije icyizere bari bafitiye Amerika kubwo gukumira abaturage bayo baba muri biriya bihugu. Ariko n'ubundi ibi bihugu byose Amerika yagiye itangaza imaze iminsi rwose ibiburira ibihumuburo kuko abaturage babo binjira muri Amerika mu buryo butemewe kandi bafite irangamuntu z'impiratano, bagiye bapiratirwa n'abandi bantu kandi bavuga ko baturutse muri ibi bihugu n'ubundi. Ni ibyo ngibyo kuri ibi biri kuvugwa kuri ibi biganiro by'i Washington. Okay, hanyuma ikindi twagarukaho muri aka kanya, imirwano irakomeje, ariko se tuhita twinjira ku kigo cy'imirwano. Twabwira ibya Constantin Mutamba kabisa. Ni Minisitiri Mutamba, uyu ari mu mazi abira. Ari mu mazi abira mu buryo bukomeye cyane, mbona rwose yifashe no mu maso ari kurira akanya gato. Se ni ukurira cyangwa yahanagaraga
akokere. Reka da, ni akababaro n'agahinda si icyuya, kuko uyu Mutamba ibyaha naregwa noneho nta magingo anga nta garuriro bigifite byo kuba yahabwa imbabazi. Deja kugeza ubu ngubu umushinjacyaha mukuru w'urukiko rusesa imanza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakumiriwe minisitiri w'ubutabera muri iki gihugu Constantin Mutamba kudasohoka muri uyu mujyi wa Kinshasa. Ubu arafunze ari block. Yego. Uwitwa Filmin Mivonde yiyemeje ko yafashe iki cyemezo mu ibaruwa yandikiye umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka migration. Yego, Minisitiri Constantin Mutamba yabujijwe kudasohoka mu mujyi wa Kinshasa nyuma y'amasaha make inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itoye umwanzuro w'uko Constantin Mutamba ashyikirizwa ubutabera kugira ngo aburanishwe ku cyaha cyo kunyereza umutungo ugenewe rubanda ashinjwa. Ni icyaha gifitanye isano no kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika yaragenewe kubaka gereza ya Kisangani yo mu ntara ya Shopo. Ashinjwa kunyereza nyine. Byitezwe ko mbere yo gutangira kuburanishwa Mutamba agomba kubanza kwegura. Agomba kubanza akayamanika. Kuko ngo arita kurwaho ubudahangara. Sino kwegura ahubwo no gukurwaho kwamburwa inshingano. Ariko nabivuga. Akaba nk'usanzwe. Yego, na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe rero yakomoje kuri kesi ya Mutamba agaragaza ko urwango Minisitiri Mutamba afite ubundi twa Constantin Mutamba Tungunga. Ubwitagashyizeho afitiye u Rwanda kabisa ngo rwagombaga kumugaruka. Ubwidashyizeho Tungunga kabakishe byose ushobora kumwitiranya n'abandi cyangwa se abamuzi kuri Tungunga ntibumve ko ari uyu uri kuvuga. Gusa yes, n'ubutumwa yatanze ashingiye kuri video ya Mutamba ubwo yaganiraga n'abanyamakuru tariki 16 tariki 16 Murambabarira, tariki 16 Mutarama uyu mwaka. Icyo gihe yagaragaje ko abanyereza umutungo w'igihugu bakwiye kujya ngo bakatirwa igihano cy'urupfu kandi bakicwa. Yari yibagiye ko nawe hari ayanyereje. Ahangaha yagomozaga kuri uyu nguyu Muvonde, uyu mushinjacyaha Muvonde, avuga ko ngo afite inzu $900 by'amadolari y'Amerika hariya mu Bubiligi. Avuga ati none niwe uri kunkurikiranaho, shaka kunkurikiranaho icyaha. Yes, hanyuma Mutamba uwo munsi yari yagize ati nidushyiraho ibiro by'ubushinjacyaha bishinzwe gukurikirana iby'imari tuzatanga igitekerezo cy'amavugurura cyo kongera igihano cy'urupfu mu bihano bihabwa abanyereza umutungo w'igihugu kugira ngo bibe niba wibye amafaranga y'igihugu ukatirwe kandi wicwe. Minisitiri Nduhungirehe rero ku ya 16 Kamena nawe yagaragaje ko Mutamba yibonekeje cyane agira urwanga abanyamahanga, ingengabitekerezo ya jenoside ndetse yanga u Rwanda, bityo ko bitari kubura kumugaruka. Agira ati iyo kwibonekeza cyane urwango rushingiye ku bwenegihugu, ingengabitekerezo ya jenoside no kwanga u Rwanda bikugarutse. Ni ubutumwa bwibutsa ko nyuma y'amagambo Mutamba yavuze yose ubakurikiranyweho icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari zateganyirijwe umushinga urumva. Taramu rwose ahangaha ampaye ikiswe amakuru akomeye cyane. Yes, gusa rero ni ubutumwa bwibutsa ko nyuma y'amagambo Mutamba yavuze yose ubu akurikiranyweho icyaha cyo kunyereza amadolari miliyoni 19 ziteganyirijwe umushinga wo kubaka gereza Kisangani mu ntara ya Chopo. Mutamba amaze igihe kinini yibasira u Rwanda arushinja guhungabanya umutekano w'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ndetse byageze naho rwose avuga ko azafunga Perezida Paul Kagame abanyekongo ndetse n'abanyekongo yisabagambanyi. Ubwo yasuraga gereza ya Munzenze mu mujyi wa Goma mu Gushyingo umwaka ushize yagize ati abantu bakorana n'u Rwanda na Kagame bose tuzababamba bazajye muri gereza ya Angenga. Ati igihugu cyacu ntikigomba kugenzurwa n'abanyarwanda. Ati mumenye ko bose tuzababamba, yewe na Kagame tuzamubamba.
umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza Firmin Muvonde we yasabye Mutamba kutarenga umujyi wa Kinshasa mu gihe ategereje kugezwa imbere y'urukiko kugira ngo aburanishwe kuri iki cyaha. Mutamba yemera ko miliyoni 19 z'amadolari zari zarateganyijwe muri uyu mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani zanyerejwe kuko ngo zayoberejwe kuri konti y'ikigo cya Baringa. Yaranaboneyeho gusaba inteko ishinga amategeko imbabazi ngibi byo bavuga ngo akeba bakajya bamugarura. Mutamba avuga ko abanyereza umutungo w'igihugu rwose ngo bazajya babambwa bakicwa. Nawe nicyo cyaha akurikiranyweho kuri iyi nshuro. Akeba yegereyemo abandi nawe niko bigenda. Yes, mu yandi makuru mbere yuko twinjira ku kibuga cy'imirwano yitwa Busu Bwangwi Nshombo. Busu Bwangwi Nshombo uyu nyuma yuko yemerewe kuyobora Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa M23 yarahiriye izi nshingano. Yitwa Busu Bwangwi Nshombo yarahiriye inshingano zo kuba guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ari kumwe na guverineri wungirije w'iyi ntara ushinzwe ubukungu n'imari ndetse n'iterambere witwa Mukiza Nzabinesha Gadi. Yego, aba bombi rero barahiriye imbere y'abayobozi ba AFC M23 barimo umuhuzabikorwa wayo Corneille Nanga ndetse n'umwungiriza we akanaba na perezida wa M23 Bertrand Bisimwa. Rero hari andi makuru avuga ko guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Bahati Musanga Erasto n'abandi banyacyubahiro batandukanye nabo ngo bari bahari. Rero uyu guverineri Busu Bwangwi Nshombo nyuma yo kurahirira izi nshingano yatanze isezerano ry'uko agiye gukorera hamwe n'abaturage batuye mu mujyi wa Bukavu mu rwego rwo kugera ku ntego za AFC M23. Ati uyu munsi ni icyubahiro mpawe kubera ihuriro rya AFC ryampaye aya mahirwe yo gukorera abaturage. Ati uyu munsi sindi buvuge byinshi, ati ngiye gukorana n'abaturage ba Bukavu kugira ngo twese hamwe tuzafashe kugera ku ntsinzi cyangwa ku ntego yacu nka AFC M23. Yashimiye kandi ubuyobozi bwa AFC kubwo kumugaragariza icyizere bukaba bwaramuhaye izi nshingano. Rero ku wa gatatu tariki ya 11 Kamena 2025 nibwo uyu Busu Bwangwi Nshombo Patrick yagizwe guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo aho yasimbuye witwa Birato Rwihimba Emmanuel uheruka kugirwa umuyobozi w'ibiro bishinzwe uburezi ndetse no guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari mu mujyi wa Goma. Uyu Patrick Busu Bwangwi Nshombo yari asanzwe azwi hano muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu mwaka ushize wa 2024 ari mu bari bahatanye gusimbura Theo Ngwabije wahoze ari guverineri wayo. Icyo gihe yabaye uwa gatatu mu matora yasize Jean-Jacques Purusi wahunze Bukavu ifatwa na M23 ahungira Uvira. Magingo yanga rero uyu Busu Bwangwi Nshombo Patrick niwe guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo bidasubirwaho. Yes, hanyuma yitwa Floribert. Urumva uyu azwiho ngo kuba yaranze ko ibiribwa byo mu Rwanda byinjira i Goma. Yagizwe umuhire na Kiliziya Gatolika. Ni Kiliziya Gatolika rero yagize umuhire Floribert Bwana Shuibin Kosita, ni umunyekongo wakoreraga gasutamo i Goma nyuma yo kwicwa mu mwaka wa 2007 azira kwanga kurya ruswa. Uwo muhango wabereye i Roma muri Bazilika ya Saint Paul Halles Les Murs uyoborwa na Karidinali Marcelo Semeraro ushinzwe gutangaza abatagatifu. Ubwo yicwaga Floribert yari yanze ko ibiribwa bitujuje ubuziranenge byinjizwa i Goma n'ibico by'abagizi ba nabi byakoreraga hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko Kinshasa ibivuga. Leta ya Kongo yavuze ko kugirwa umuhire kwe ari ikimenyetso gikomeye cy'ubutwari n'umunyangamugayo, ihamya ko ari urugero ku rubyiruko. Floribert yiyongereye ku bandi banyekongo batatu bamaze kugirwa abahire barimo Marie Clementine Anuarite, Nenga Peter na Isidore Bakanja.
abari mu muhango wo kumugira umuhire bemeza ko ari urugero rukomeye rw'uko umuntu ashobora kubaho ataryarya akanga ruswa kabone niyo byamusaba gutanga ubuzima bwe. Yes, indi nkuru rero twakomozaho ndagira ngo tubabwire uburyo rwose igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyongeye gutoneshwa gihabwa ibikoresho. Urabizi ko bagiye babaha indege z'intambara za Sukhoi 25 zipfa ubusa, babaha drone z'amasi H-4 zipfa ubusa, hari n'izindi ntwaro zatumijwe zitararashwe zashimutiwe hano i Goma, urabizi. Ariko mu mpera z'icyumweru gishize nk'uko mbona amakuru ari ahangaha rwose abitangaza, yego, biravugwa ko leta ya Kinshasa yashyize ku mugaragaro yaguze izindi ndege ebyiri nshya zifashishwa mu gutwara abantu n'ibikoresho. Ni umuhango wabereye mu murwa mukuru Kinshasa uyobowe na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo ari kumwe n'umugaba mukuru w'ingabo hamwe n'abasirikare bakuru batandukanye mu gihugu. Izi ndege zahawe amazina y'abasirikare b'intwari bagize uruhare rukomeye mu mateka y'igihugu aribo General Mahele Lieko Bokungu ndetse na General Mulumba Nyunyi. Ngo gushyira amazina yabo kuri izi ni uburyo bwo kubibuka no kubaha icyubahiro. Gushyira amazina yabo kuri izi ndege kabisa ngo uburyo bwo kwibuka no kubaha icyubahiro mu gihe bari bakiri mu mirimo yabo, uburyo bagaragaje ubwitange n'ubutwari. Izi ndege rero nshya zitezweho gufasha mu kongerera igisirikare ubushobozi bwo kugenda no kugenzura ibice bitandukanye by'igihugu cyane cyane mu bihe bigoye by'intambara no mu gihe cy'ubutabazi. Binyuze muri iyi gahunda leta irashaka gushyira imbaraga no kongera ubushobozi bwa FARDC mu bya gisirikare ndetse no mu mikorere ya buri munsi. Nk'uko bitangazwa n'inzego za leta zishinzwe umutekano, izi ndege zizagira uruhare rukomeye mu gutwara abasirikare mu guhuza ibikorwa hagati y'amazone atandukanye no mu igenzura rya hafi ry'ubutumwa bwa gisirikare ku butaka bunini igihugu gifite. Ibi bikorwa biri mu murongo wa gahunda ndende ya Minisitiri Guy Kabombo Ngandiyafita uyoboye Minisiteri y'Ingabo, aho mu minsi ishize rwose uyu muyobozi yatangije imishinga minini igamije kongerera ingabo ubushobozi. Muri iyo mirimo harimo gusana no kuvugurura ibikorwa remezo bya gisirikare, kongera umushahara w'abasirikare, gusubiza ku murongo ubwato ndetse n'amasare y'igisirikare gikorera mu mazi ndetse no kubaka ibigo bishya bya gisirikare. Minisitiri Guy Kabombo Ngandiyafita anagaragaza ubushake bwo guteza imbere imibereho y'imiryango y'abasirikare mu rwego rwo kubaha icyizere no kongera ubushake bwo gukorera igihugu. Ibi byose rero bigaragaza impinduka leta ya Kinshasa iri gushyira mu bikorwa mu rwego rwo gushyigikira no kongerera ubushobozi igisirikare cyayo, cyane muri ibi bihe ihanganye n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tunyarukire ku kibuga cy'imirwano Bwana Nsanzimfura, duhere i Rucuru. Yego, ni imirwano yongeye kubura hagati ya AFCM 23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abazalendo. Ni urugamba rukomeye rwazindukiye mu bice bikomeye cyane byo muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru hagati ya M23 nyine n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'abazalendo. Kugeza ubu ngubu magingo ngaya imirwano yubuye hano muri teritwari ya Rucuru yateje ubwoba bwinshi, kuko mu gitondo cyo ku cyumweru kuwa mbere tariki ya 16 Kamena 2025 nibwo iyi mirwano yabaye, yari ihanganishije umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse n'imitwe ya wazalendo n'aba FDLR ndetse n'imbonerakure zituruka mu ishyamba rya Kibira mu Burundi. Magingo ngaya amakuru aravuga ko mu bice byabereyemo imirwano ni ibice bya Busumba, Bunkuba ndetse n'ahitwa Busumba nyine. Aha rero Bunkuba ni mu birometero 10 byonyine uvuye muri centre ya Mweso yo muri groupement ya Bukombo muri sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuro. Amakuru atandukanye aragaragaza ko humvikanaga urusaku rw'intwaro ziremereye cyane n'izoroheje kuva ku isaha 12 z'igitondo. Ni imirwano kandi yanatumye abaturage benshi baturiye muri utu duce bahunga kuko berekezaga ahitwa
buhumbira no mu bice byo muri teritwari ya Masisi ituranye n'iyi Rucuro yaberagamo imirwano. Urugamba rwabaye rwasize kandi rwakurikiye urundi rumaze icyumweru ruhabaye, wabitubwiragaho ku munsi w'ejo. Urugamba rumaze iminsi rubera hano i Rucuro rwagabiyemo ibitero biremereye cyane ku birindiro bya M23 n'ubundi birangira M23 isubije inyuma ibi bitero. Biravugwa ko rero mu cyumweru gishize n'imirwano yanabereye ahitwa Kansiro, no mu gice cyaho giherereyemo n'ibitaro bya Kansiro ndetse n'ibitaro bigirwaho ingaruka n'ibi bisasu. Ngo si Katsiro yego, Kansiro ni Katsiro yego. Ni imirwano nyine yanasize ku bitaro bya Katsiro hagabwa ibitero karahabutaka. N'ubundi iyi mirwano iri kubera hano muri Rucuro irashyishyira ko cyangwa biragaragara ko M23 n'ubundi ibice byose yamaze kuba ibyibikaho yarwaniyemo, nubwo abazalendo bari bagerageje kubyisubiza, kuko magingo aya mbona ibice bitandukanye ubundi byagiye biberamo imirwano n'ahitwa Busumba n'ahitwa Bunkuba. Ahangaha n'ubundi bashaka kuyisubiza kugira ngo bibahereze inzira yo kwerekeza muri centre ya Mweso, muri groupement ya Bukombo, muri sheferi ya Bwito. Aha Bwito n'ubundi naho byari kubahereza inzira yo kwerekeza muri centre ya Rucuro, bakaba bayifata, ariko kuba bahise basubizwa inyuma bakiri aha Busumba, navuga ko byaba murare yahise ishira, donc nyine byabaciye intege bikomeye cyane kuko barashweho bikomeye cyane. Ndetse amakuru anavuga ko abaturage bahungiye Masisi bavuga ko ibice bahungiyemo ari ibice bitekanye, kuko bahungiye n'ubundi mu nkengero, ariko ni muri teritwari ya Masisi n'ubundi ituranye n'ino Rucuro. Hanyuma sinzi niba ari byo koko, ariko ashaka kuba yarazize itangazo ashyize hanze risa nk'irigaragaza ko yifatanyije na M23, ariko byaje kumugiraho ingaruka. Yitwa Generali Kabido wa FPPAP cyangwa se ni FPP Abajyarugamba. Uyu rero uyise generali, ariko aba autoproclamé kubera ko kugira ngo arikorere rwose biba bigoye, baba barayihaye. Ni umuyobozi rero w'umutwe witwaje intwaro FPP, akaba ashinjwa gufatanya n'inyeshyamba za M23. Yatawe muri yombi, ndetse ngo byabaye kuwa kane nibwo yafunzwe. Yatawe muri yombi rero tariki 12 Kamena kuwa kane i Butembo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Nk'uko umuhuzabikorwa w'abakorerabushake bashinzwe kurengera igihugu VDP Wazalendo amajyaruguru hano mu majyaruguru ya Kivu yabitangaje, umuyobozi w'inyeshyamba yajyanywe i Beni mbere yo kwimurirwa Kinshasa. Ubu ari i Beni, ariko agomba kwimurirwa i Kinshasa, naho akajya gusobanura ibyo ari byo. Ifatwa rye rero ngo ryakiriwe neza n'abaturage benshi bo muri Kivu y'Amajyaruguru, bamufata nk'umuhemu wagambaniye igihugu, nk'uko iyi nkuru dukesha mediacongo.net ivuga. Bamwe mu baturage ba Rucuro babihamya baragira bati, kuva intambara y'ubushotoranyi yatangira, Kabido yakekwaga gukorana n'inyeshyamba za M23, bivugwa ko yaba yaroroheje iterambere ryayo mu bice byinshi nka Bunagana, Rucuro Centre ndetse na Kanyabayonga, kugira ngo yibonere amafaranga. Uwahoze ari umufasha w'ingabo za Congo FARDC mu kurwanya M23 yitwa Kabido, izina nyaryo akaba ari Kasereka Cassiano, yatunguye rubanda atangaza ku mugaragaro ko ashyigikiye M23 ku itariki ya 7 uyu mwaka wa 2025 mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi we ariwe Augustin Darwin. Igisirikare cyahise cyamaganira kure iri tangazo, cyamaganira kure mu by'ukuri kugira impu ebyiri kwe, bishingiye ku nyungu zijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Uku kwisubira bivugwa ko kwateje amacakubiri akomeye muri uyu mutwe. Abenshi mu banyamuryango ba AFC M23 ba FPP murambabarira ngo banze iki gikorwa, bavuga ko ari ukugambanira ubusugire bw'igihugu. Uyu mutwe twaje intwaro FPP ukorera mu turere twinshi two muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, ubushinjwa buri gihe icyaha cyo guhohotera abaturage, nyamara ugifatanya na FARDC. Ibyo byaha ntibyavugwaga, ndavuga rwose FPP gifatanya na FARDC ntabwo yavugwagaho ibi byaha. Yego. Butembo rero, teritwari ya Rubero, tuvuye Butembo, aha ni Butembo nyine niho FPP uyu Kabido yafatiwe. Hanyuma reka tunyarukire n'uburi ni Rubero, haravugwa imibare itari mike
y'abantu bamaze kwishwa n'umutwe wa ADF. Yego, ni abantu barenga 1500 bamaze kwishwa n'umutwe wa ADF muri Rubero mu gihe cy'umwaka umwe gusa, amezi 12. Umwaka urihiritse rero izi nyeshyamba z'umutwe w'iterabwoba ADF naru zirwanya ubutegetsi bwa Uganda zigabye ibitero simusiga ahitwa Maikengu muri groupement ya Bapere mu majyaruguru ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Societe civile yo muri aka gace itangaza ko iki gitero cyagabye mu bihe bitandukanye, ndetse ngo ni ubwicanyi bukomeye cyane ubwo bukomeje no kuzamuka no gufata indi ntera ndetse no kwigarurirwa mu bice byinshi kw'izi nyeshyamba. Rero magingo ngaya abasaga 1500 bamaze gupfa mu bihe bitandukanye mu mwaka. Witwa Fisto Kabunga cyangwa Kabunga ni perezida wa societe civile yahitwa Njiapanda na Mongrejipa. Avuga ko rero ubwo bwicanyi bwatangiye tariki ya 12 Kamena 2024 ubwo ADF yateraga Maikengu aha ni muri groupement ya Bapakompe igahitana abantu 43. Uwo ni wo munsi wari itangiriro ry'ubwicanyi. Yego, Bapakombe, yego. Uyu ni wo munsi wari itangiriro ry'ubwicanyi bwahitanye abasaga 1500 mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Rero ni hohoterwa ryakomeje kugenda riba ryinshi kuko abagirirwa nabi mu bice bitandukanye bari bamaze kugera ku kigero cyo hejuru, kuko bivugwa ko magingo ngaya ahangaha muri teritwari ya Rubero ni imwe muri teritwari nazo zikomeje kurangwamo n'imitwe itwaje intwaro kandi ihungabanya umutekano w'abaturage. Uyu Kabunga avuga ko rero guhera ubwo ibi bitero by'inyeshyamba za ADF naru byakomeje gufata indi ntera, abaturage bicirwa, abandi baburirwa irengero n'imitungo yabo irasahurwa. Ibyo bitero byibasiye cyane cyane abaturage basanzwe batuye mu duce dutandukanye two mu majyaruguru ya Rubero, aho bamwe bahisemo guhunga abandi bahitamo kubaho mu bwihisho. Mu gihe abantu barenga 1500 bamaze kugwa muri ibi bitero, hari n'abandi batabarika bamaze guhunga kuko ingabo za ADF cyangwa uyu mutwe w'iterabwoba nta ngabo zizirimo n'inyeshyamba. Ibi bikorwa rero bya ADF bisigaye bifatwa nk'intambara irimo gukorerwa abaturage b'inzirakarengane, aho abaturage rero basigaye batinya no kunyura mu mihanda rusange kubera gutinya guhura n'ababicanyi. Societe civile yanagaragaje impungenge z'uko leta ikomeje guterera agati mu ryinyo kuri iki kibazo, nk'uko rero Kabunga abitangaza ngo kuko abaturage bamaze nabi kandi bari kwicirwa ku bwinshi. Imiryango rero iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'abaturage ubwabo bakomeje gusaba leta ya Kongo ndetse na Tshisekedi kongera ingufu mu bikorwa byo kurwanya ADF mu gutabara abaturage no gusubiza icyizere cy'umutekano muri Rubero. Ubwicanyi bukomeje gufata indi ntera mu gihe inzego za politike zitagaragaza ubushake bwo kubungabunga ubu bwicanyi, ibintu abaturage babona ko nta gikozwe mu minsi iri imbere bashobora kurimbuka burundu kubera biri kubabaho muri rusange. Hanyuma rero muri Kivu muri Tanganyika ni mu ntara ya Tanganyika. Reka turebere hamwe amakuru ari guturukayo muri teritwari yitwamo Moba muri Tanganyika. Urumva ahangaha Moba niho havuzwe mu mpera za Werurwe abarwanyi ba M23 ko basesekaye ndetse ko bari gukora amapatrouille. Gusa haravuga inkuru mbi inatuma abo ku ruhande rwa Kinshasa babeshya bavuga ko yaba ari M23 yakoze aya marorerwa. Yego, muri Moba mu ntara ya Tanganyika hiciwe abantu 318 bicwa n'umutwe witwaje intwaro ukorera muri iki gice. Ese uyu ni umutwe ko ntiwavuzwe izina.
Moba ni teritwari yo muri Tanganyika isanzwe ifite agace kitwa ngo ni Byura. Aka gace kahoze gatuyemo ingo z'abanyamulenge zibarirwa mu bihumbi kuva mu myaka yo hambere, aho zaje kuhakurwa n'intambara zo mu myaka y'1997 bongera gusubiriye imurenge muri Kivu y'Amajyepfo aho bari baraje bava icyo gihe. Abenshi mu bari barahungiye muri kariya gace basobanura ko bari barajweyo barajyanyweyo hanini no kuragira inka zabo, ubutunzi rwose abanyamurenge basanzwe bashyira imbere cyane kuruta ubundi ku isi. Hanyuma rero aho imoba amakuru agaragaza ko mu ijoro rya tariki 14-15 Kamena 2025 umutwe w'inyeshyamba ugakoreramo wakiciyemo abantu 318. Yego. Ni amakuru yashyizwe hanze bwa mbere n'umuyobozi mukuru w'inteko nshingamategeko ya Congo Vital Kamerhe, akaba yagize ati imoba umukuru w'umutwe witwara gisirikare yatuye umujinya ku baturage arabica mu ijoro ryo ku itariki 14 Kamena, yishe abaturage 318. Ibi mu nteko nshingamategeko ntidushobora kubyihanganira. Nubwo aya makuru yatangajwe n'umutegetsi wo hejuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariko ntiyasobanuye neza uwo mutwe wakoze ubwo bwicanyi. Kimweho rero yavuze ko ubu bwicanyi bwakorewe abaturage ba Moba bwakurikiwe n'uruzinduko Minisitiri w'Ingabo za Congo aheruka kugirira mu ntara ya Tanganyika. Hanyuma ikindi ni uko muri urwo ruzinduko yatunze agatoki imitwe y'inyeshyamba ikorera muri icyo gice. Ku rundi ruhande amakuru ava imoba aka kanya yagaragaza ko ubwicanyi bwabereye ari isubiranamo ry'amoko hatuye. Agira ati abantu 318 biciwe imoba mu ntambara yo gusubiranamo kw'amoko yaho. Imihana igera kuri 20 iratwikwa yahindutse umuyonga. Ubwo yavuze imihana 20 yatwitswe, yavuze inzu z'abaturage. Urumva harimo imiryango. Mu Burundi rero impunzi y'umunyarwanda yicishijwe icyuma hafatwa abanyekongo. Bwana Nsanzimfura, tubwire ibi byagenze bite, byabereye he, byatewe n'iki mu by'ukuri? Yego, ni impunzi zigera kuri 3 z'abanyekongo zatawe muri yombi mu rwego rw'iperereza kuri ubu bwicanyi. Rero biravugwa ko bwakozwe mu ijoro ryo ku ya tariki ya 11 Kamena. Rero uyu mwana wahohotewe witwa Yusufu yagabweho igitero hafi y'ikigo cyitwa ku Muheto hafi y'igipolisi. Rero hafi y'igipolisi gitanga umutekano mu nkambi ya Kavumu iherereye mu ntara ya Cankuzo. Yego, abatangabuhamya rero benshi bavuga ko uyu musore yari atashye avuye ku kazi ku kabari na resitora biri hafi aho. Ubwo rero yagabwaho iki gitero n'abamuteye. Nyuma rero yo kumukubita, bamukubise mu buryo bukomeye cyane, banamutera ibyuma, yahise ajyanwa mu bitaro bya Ruyigi, ari naho yapfiriye nyuma y'amasaha make ahagejejwe. Rero umwe mu nshuti ze yadutangarije ko magingo aya ngaya uyu Yusufu yari umuntu ngo utuje, wubaha ndetse akubaha n'abantu bose, ngo yakoranaga umwete kugira ngo yikure mu bibazo ndetse ngo agaragaze ko ashaka impinduka. Rero abakekwaho icyaha 3 bamaze gufatwa, deja batawe muri yombi n'igipolisi cy'u Burundi mu rwego rw'iperereza ngo rikomeje kuri ubu bwicanyi. N'impunzi 3 z'abanyekongo zamaze gufatwa. Iyi nkuru kandi ikomeza ivuga ko kugeza ubu ngubu Yusufu yashyinguwe ku wa 13 Kamena imbere y'imbaga nini y'abari bamuherekeje cyangwa bari bamutabaye. Inkambi ya Kavumu kuri ubu ngubu icumbikiye impunzi zirenga 18,000 ziganjemo izavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ngo harimo n'abanyarwanda n'impunzi zavuye muri Sudani y'Epfo nazo ziriyo hano. Yego, mu Burundi rero tuvireyo rimwe tubabwire ko Padiri Butoyi Paul umusaserdoti wa Kiliziya Gatolika i Bujumbura yatawe muri yombi n'inzego zishinzwe umutekano mu Burundi azira misa yasomeye imbere y'imbaga y'abakristu ba Kiliziya Gatolika bari bitabiriye misa yo ku cyumweru tariki 15 Kamena. Padiri Butoyi usanzwe atuye muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge, ari naho Kiliziya Gatolika
yasomeyemo iyo misa iherereye. Amakuru avuga ko rwose muri iyo misa yayisomye ahanini ahamagarira abakristo gatolika gukomeza ubumwe no kwirinda ibibatanya. Yagize ati ibitanya abarundi byose n'ingaruka zabyo zose ni umwanda n'umunuko gusa, abana b'Imana bakwiye kubyamaganira kure. Yakomeje agira ati twabonye itotezwa ry'abakandida batavuga rumwe rwose twabonye itotezwa ry'abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi, iterabwoba ryakoreshejwe mu duce tumwe na tumwe hamwe n'irondabwoko ryagaragaye ku rwego rwo hasi no hejuru hagati mu buyobozi. Ubutumwa bwa Padiri Butoyi Paul yatangiye muri misa bwahise bukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga n'imbonerakure, nyuma buza guhindurwa icyaha, ari nacyo cyatumye atabwa muri yombi arafungwa kuri iyi nshuro. Ibi bibaye mu gihe idini gatolika mu Burundi ritahwemye kunenga cyane ibikorwa by'imbonerakure zagaragaje mu gihe cy'amatora, mu bihe by'amatora yo guhohotera gukabije abatavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD. Kiliziya kandi yanakanguriye leta gushyiraho uburyo bwo gukosora ibitagenda neza kugira ngo abarundi bose bumve ko barinzwe kandi batekanye. Ni mu gihe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko amatora yagenze neza kandi byaravuzwe ko yabayemo uburiganya bukabije, aho abakorera mu kwaha k'ubutegetsi baherekezaga abajya gutora mu kumba k'itora, abandi bagasanga bamaze gutorerwa. U Rwanda ndetse na Tanzania bafatanyije batangije urugendo rw'ubufatanye kabisa, bugamije rero gukemura ibibazo byo ku mupaka byose. Tanzania n'u Rwanda byasize umukono ku masezerano y'ubwumvikane agamije gushyira ho imipaka mpuzamahanga hagati y'ibihugu byombi. Rero ni umupaka wa Tanzania n'u Rwanda ureshya n'ikirometero 230. Aya masezerano akurikira umwanzuro w'inama ya komite ishinzwe tekinike GTC yabereye Ngara mu karere ka Kagera, aho impuguke z'ibihugu byombi zateraniye mu cyumweru gishize kugenzura no gusuzuma ibibazo byambukiranya imipaka. Aya masezerano yashyizweho umukono na Hamdini Musu, ni umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi n'amakarita muri Minisiteri y'Ubutaka. Hamduni Mansur ni umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi n'amakarita muri Minisiteri y'Ubutaka n'imiturire, utibagiwe n'iterambere ry'imiturire ya Tanzania. Rero hari n'uwitwa Abel Buhungu wari uyoboye intumwa z'u Rwanda akanaba na ambasaderi w'u Rwanda muri Sudani. Nyuma yo gushyira umukono ku masezerano nk'uko amakuru abivuga, uyu Mansur yashimiye ibyagezweho kandi yashimangira akamaro ko gushyira mu bikorwa imyanzuro nk'uko byemejwe. Yanagaragaje ko afitiye icyizere iyi mihate izateza imbere ubufatanye no guteza imbere kubana mu mahoro hagati y'ibihugu byombi. Ambasaderi Buhungu yashimangiye ko u Rwanda rwiyemeje kugera ku ntego zumvikanweho, anagaragaza ko yizeye imirimo ikomeje kandi avuga ko ibihugu byombi biri mu nzira zo kugera ku ntego bihuriyeho. Mu rwego rw'ibikorwa bya GTC rero, intumwa zagenzuye neza ibice by'ingenzi by'umupaka wa Tanzania n'u Rwanda, guhera ku mupaka wa Mafiga Matatu hano Kasange, aho umugezi wa Kagera uhurira n'umugezi wa Mwindu, ugakomeza muri Rusumo aho uruzi rw'Akagera ruhurira n'umugezi wa Ruvuvu. Hanyuma ubugenzuzi bwari bugamije gusuzuma imiterere y'umupaka, iterambere rikomeje n'imiterere y'ibikorwa by'abantu ku mupaka. Iyi gahunda ijyanye n'amabwiriza y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, asaba ibihugu byose bigize uyu muryango kugaragaza imbago no gukomeza imipaka mpuzamahanga bitarenze umwaka wa 2027 mu rwego rwo guharanira amahoro, umutekano n'ubufatanye
bw'akarere. Leta ya Afurika y'Epfo yashimangiye ko ihangayikishijwe n'ibitero igisirikare cya Israel giherutse kugaba kuri Irani, igaragaza ko ari ukurenga ku mategeko mpuzamahanga n'ubusugire bw'iki gihugu. Ni ingingo yagarutsweho n'umuvugizi wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afurika y'Epfo yitwa Crispin Philly. Philly Crispin yavuze ko ibyo Israel yakoze bihangayikishije kuko ari ukurenga ku mategeko mpuzamahanga. Ati ibi bikorwa biteye impungenge zikomeye ku bijyanye n'amategeko mpuzamahanga akubiyemo n'ihame ry'ubusugire, kutavogera ubutaka bw'ibindi bihugu ndetse no kurinda abasivile, byose biri mu mahame ya Loni n'amategeko mpuzamahanga ku kiremwamuntu. Yakomeje yihanganisha ubuyobozi bwa Irani ndetse n'abaturage bagizweho ingaruka n'ibi bitero. Ibitero Philly yagarutseho nibyo Israel yagabye muri Irani kuwa gatanu tariki 13 Kamena 2025, byahitanye abasirikare bakuru b'iki gihugu barimo Hossein Salami wari umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu. Intambara yeruye hagati ya Israel na Iran yatangiye ku 13 Kamena uyu mwaka. Israel igaba ibitero ku bikorwa remezo bikora ingufu za nucleaire muri Iran ndetse yica abasirikare bakuru n'abahanga mu gutunganya izi ngufu.